Malo guri Kojman, malo koji gurman da nije čuo za Nanu Rahmanu. Uostalom nema ga u krajini insana da nije probao Rahmaninu čorbu od kokoši i guzica. Nema ga da nije jeo prdavca na jajima s bijelim lukom. A boga mi ga nema da nije zasladio ni šarenom drobinom baklavom. Večeras smo u domu ove vremešne starice 86-godišnjakinje koja će nam pripremiti pitu poznatu u krajini kao poprskuša. Nane Rahmane, dobro nam došla. Merhaba, bolje vas znaš. Šta je poprskuša? Poprskuša ti je sinko pita, to negdje zovu sirom pita. Negdje pita sa sirom, a negdje sirenca. Čak negdje pišu burek sa sirom. Za pravu poprskušu najbitniji ti je sir prdavac. Sir prdavac mora biti suh kaj bar. To kad ga pojedeš lipo da zaprdi. Odmah da zaprdi. Treba ti znači šparet, juhke koji sam prije sto razvio. Baciš malo baciš, druga. Sad se ona malo iščibala. Vidiš kako se iščibala. To valja ili ne valja? Valja, kad se iščiba ovo vidiš čibe, onda je dobro. I tako, to je, rećemo, prvi tavan. To se tavan zove. Tavan prvi. Sad, to se zove poprskuša. Poprskuša se zove zato što ovo najbolje pravi ko ima one zube državne. Pa u tom slučaju izvadi zube kad spravi ova pita. Ali ko ima malo zuba, prvo mora dezinfekciju napraviti. To si ja neću prskati, ali... Ti bio dobar za poprskušu. Malo prolivam, jel da ve? Ti moraš eksirati, a ja moram napraviti dezinfekciju. Kad smo isprali usta, zbog krnjadaka i tako, a ti bio dobar za poprskuše i u tebi to na sve strane. Uzmem, znači, sira. Sada vidiš ako si malo čudo izmašio okolo, onda podebljaš. To je sad što se tiče prvog tavana, nije gotovo. Sad treba pomastiti. Mast možeš iz ruke, ali bolje ti mast prskanjem. Rahmane, vi ste poznati kao čista žena, godljivi ste, sve vam lista u kuhinji, ne biste jeli iz svačiju ruku. Ne, sine, Bog ti dao. Kakva ima pliska žena, ja sam ti... Potanj. Viđaš ti ovo. Aj mogu idi. Da. Pliska ima nad pliskama. Ali sad ću ja nešto sam zaboravila reći za ovu pitu. Među srednjem tavanu. Sinko, kako slipi zub. Bog ti dao. U srednjem tavanu. Ide najbolje bilo čarapa, oni vuneni, ali ja sam ove već sve otrcala, nemam šta osjeći. Ide temperatura. To da ne puca pita. A što bu mene Didra Metl rekao, da ova prestiš,
pitu bez dlaka. Moraš ovako malo ovi sitni, a s krajeva ovi deblji. Mojih s krajeva idu deblji. Uj, ti zgodno nama i čorke napraviti kunu. Da, dosta. Sad će mi to pokriti još sa ovom jednom iz papira i on je kad razvijem. Sad sinko dosta. To je bilo, to je podvrno ovi krajevi, da ova armatura ne bi ispala. I pečemo u šparetu na 200 stepeni. Otprilike koliko će je trebati? Trebat će 1-2 čovjeka da je pojedu dobro. Mislim minuta, minuta. 20-30 minuta i gotovo. Čuj, ja i ti pojedem infekciju, meni je ostalo ovo sve u usti. Dok ne bude to gotovo, pa što ovo. I evo, nakon 20 minuta. Rahmanu, je li gotovo? Sine, ja sam ju ovo gleda. Pitu. Opiraj kak se. Kaj Đuli? Sad će mi to izrezat sinko. Da probaš. Malo ovako prepstiš, ako ti je vrilo. Ovo je za 4. Ide tu. Sad njem trebao sahan jedan, ali mora imao ko oni kad jedu onu picu. Bog ti da. Sinko, to je to, ja to ovako ukrasim malo. Odozgo još. Probaciramo ga kako je lip. Pa ne bi ovaj... Boji se prci. Lipim se za zuba, jesi prdavac. To je to, sinko. Ja bi još uz ovo preporučila da spije Turšija, ona crvena, tamo 2006-5. Ili Turšija ili Rasula. Eto, sine, Bog ti dao. Kad dođeš i drugi put ima još lipijeva. Eto, ako navratite u Krajinu, svakako dođite kod Nane Rahmane, probajte nešto do jela, a naš savjet vam je da probate po prskušu. Uživajte. Za poprskušu ili na njemačkom špricenbrot bilo nam je potrebno sir prdavac, jufka da se kroz nju vidi, ulje, bokalić sredstva za dezinfekciju, kišobran, pohabani zubi, dječja bojanka, plisnjiva ili tuskava krpa.